Jero nak ngaladugan ya, aing nak minta dugan ya. Oh. Panggih kuai. Panggih kuai. Aing minta dugan aja Jero. Aing minta dugan. Wah, aku dia bang setiap kalau paling hebat. Mau maju aja mau lagi mau. Jero maka maju Jero. Atu ngalas si aing minta hiji mah. Oke, mau bilang dekat soal balaban yang mau lagi semua mama. Mau kayak betul. Kau kayak benar aku dia mau kayak mau ngalah. Kabina Jero. Kabina jadi nah dia mau kade Gus Panggih aku dia mah. Ngintip tadi non kang aing gitu ditampilin jak wae. Tu ajar bae Jero aing minta hiji dugan ge dia. Maka teh jadi turun deui. Mau lagi mah dia mah terus kita halangan. Dia mau jalan dugan diturunkan di bawah kain mah. Wah kitu Jero. Pakai teh jadi geus kalau udah naik. Oke, mau lagi mah. Hei, naik. Oke, terus. Jero kabina. Nek itu dia ka dia. Aing nak main tak dugan hiji ke dulu telebut kalapan coba kah. Oh. Jero. Bila mau diturunkan ku yang kabeh dugana dia ka dia teh hayang ai moga mereka dia main mau lagi. Ya sampai terjadi mau. Mau lagi betul. Oke. Mau ngalah. Tadi naman kana dia mau alai mahirna teu kain mau. Mau ka dia kan di tampilin dia ku ai sabtu harna ganggu dia kana acara aing. Kata gede sabtu harna ngajuna dia kalah gini. Pelekik ya hirup. Pelekik dia kumain babo boga aing dunia aing. Tanpa dia kadianya tahan kan. Sampai terjadi na iya. Oke, terus kayak mau mun jauh mana biarkan kan tadi. Gitu jelema teh mah.